Sanibona, nansi-ke i-system evezayo ukuthi u-apply kanjani uma ufuna uku-applyela i-UIF, Unemployment Benefit. So ungangena ngefoni yakho noma ngekhompyutha kwi-browser yakho, Chrome noma Microsoft Edge noma iyiphi, usebenzise noma yiphi i-programmer system, awuthuki kodwa ngathi ungasebenzisa le bingenhla entsha, uregister uma uthi-rejistile or uloge in, ungene kwi-profile yakho mase uya ku-benefits application and payments, uselect to-apply for benefits. Uma uqeda ukuselecta lapho uzoya ku-unemployment benefit, uklikhe lapha, and then lapha ezansi uzobona lapho i-button lika-apply, uklikhe lona, lizokuyisa kuma-terms and conditions, wafunde if uvumelana nawo, uselect u-yes masuthi next, uzokuyisa kulentuzana kwi-page lama-banking details, la uzofaka ama-banking details akho ngendlela right, and then masuthi next uye kuma-personal details, ugcwalisa ama-personal details akho, makumele wa-update mase uthi next. So la uzoya kuma-qualifications akho no-occupation, so uzofaka i-work experience yakho, ufake nama-qualifications onawo, ufake lapha ezansi ukuthi usubuyele nemsebenzini yebo noma cha, then mase uthi next, bekise kwi-work seeker information. So lana uzosho ukuthi usafuna umsebenzi, usho ukuthi ukephi nendawo, i-region okuyona, phendula imibuzo yabo lapha, usho ukuthi u-available for ukusebenza, and then ezansi lapha bazokubuza isizathu sokuphela komsebenzi, lapha i-termination. Masuqede uphendula le mibuzo, ipheji lokugcina leli, usungaya-ke lapha ezansi, ufike uklikhe u-submit. Uqeda ukusubmitha, i-system izokutshela i-application yakhe isihambile, uzothola ne-email futhi eshoyo ukuthi i-application yakhe isihambile. Ngiyabonga, ningakhohlwa ukusubscribe. Danko.